بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. musidɓe julɓe musidɓe e diina e enɗam woloɓe kaɗo haala muynuɓe ngal ɗo ɗengal nanoɓe ko ko woni haalde ɗo. Mi yetti Allahu tabaraka wa taala yettore nde o handi e yettede mi jarnimo jarore nde o fuddi e jarnede. Mi doniki annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaɓe tage fodira yurmede. Yo Allahu ɓeydu jam e kisiye e dow maɓɓe kamɓe yimɓe bele bo maɓɓe wondi maɓɓe ɓen o hisina. Aray ɓawo ko ardi kon ɗo mi salminay o ngoɗo salminago fahin, salminago teddungo, salminago yimɓe aljanna ka aljanna, salminago ngo kafiraka muynan, ngo kafiraka leñol, ngo kafiraka bange bange, ko ngo kafira ko sabu gomɗinal. woni ko tahiyya islamiyya imaniya akhawiyya wuddiya. Miɗo wiya on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E morde ka julirde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama madinatul munawwara e nde ɗo bimbire miɗo toro Allahu tabaraka wa taala mo be e moɗon ka wontiri yo Allahu taw hara himo e jam, tawoɓe hiri ka mum Allah ɓe walu e jam, tawoɓe no wetiri ka wontiri yo Allahu ñallimɓe e jam, tawoɓe ñalli ka muɗum yo Allahu tabaraka wa taala feƴƴi ñallal ngal e jam. Haray siɓɓe tedduɓe yewtere nden ɗo ko toɓɓe ɗiɗi. Toɓɓere aranere nden ko wonande neɗɗo hewtuɗo e nde ɗo saare madinatul munawwara, ko moƴƴere honde o mari si tawi o wattani haqqil, walla ko moƴƴereji honɗi woni ko mari. Bi mana ko honɗum o duwa ardinde immorde e ko o gollata e nde ɗo saare madinatul munawwara, madinatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fi yo hotidu sanga o hotata ka makko o hotida e baraji mawɗi. Fi henɗum hiɗen andintina ɗum ɗo tawde joni alhamdulillah jama on no feere nde woni yajirde non, ɓerɗe ɗen no uditorde non, faamuji ɗin no ɓeydorde non, awa kadi darande nden kadi hino yettorde non kadi. Umra on jama on no arde moƴƴa, ino arde ka sumayeje, ino arde kadi ko wona ka sumayeje. Joni ko min gayni julde subaka ɗo mi yehi ziyara sengo ka annabi sallallahu alaihi wasallam e sayyidina Abubakar e sayyidina Umar belna ɗon fi Juuragol ɓe, salmina ɓe, du'anoɓe heɓa moƴƴere koni kon e nder muɗum. Mi fotti e sukaɓe meɗen tato, oya ko Mozambique iwri, ɓeya ɗiɗoɓe ɓen no iwri Chine ko lagine ɓe jooɗi. Ɓe fottu Chine ɓe soodi makiti, ɓe ɗaɓɓori hen visa, ɓe rewri ɗo fi waɗugol umra on. Ɗum ɗo ko yettore Allahu tabaraka wa ta'ala, holli wonde karamokoɓe ɓen ko woni yewtude kon wallahi no yottade, awa kadi hino jaɓede seede, hino jaɓede e yi'i to de Guinée, nombre Guinée en ko ari kon umra e nduɗo sumayeru ɗo, e wiya leyɗe kawtalje meɗen den ɗon wowunoɓe ɓurde yimɓe ɓen ala e ngal ɗo ko yi'a kon ka kene statistique ouverte ɓurɓe en. Donc tindini wonde haray jama on hino faamude, jama on hino wakkilanade. Yo Allahu tabaraka wa taala luntin ka jawle ɗen ɗetta ɗon, yo Allahu tabaraka wa taala waɗu barke ko heɓi kon, ɓe ala ɓen kadi Allah yanñamɓe feere ɗen, heɓuɓe feere tawa ɓerɗe mum wugganaki taw wugginari ɓe argol golla ɗe ɗo golle. Yo Allahu tabaraka wa taala newnanɓe argol golla golle ɗen. Haray sengo Madina ɗo eɗen geli nde ɗo saare, ko nde ɗo woni saare annabijo on sallallahu alayhi wa sallam, nde ɓe wuuri nden e muɗum ɓaawo firgu. Jibinede maɓɓe ko Makkatal Mukarrama. Ɓaawo ɓe jibinama Makka ɓe woni ɗon ha ɓe dañi duuɓi 40 wahayi on ariɓe waɗede annabajo, waɗede nulaɗo e dendagal windere nden. Ɓe ɓangi fi yottingol diina kan, ɓe fuɗɗoro yimɓe Makka ɓen taw, wono Qur'ana wiri non wa anzir ashiratakal aqrabin, jirtin e ɓeɗo siɓɓe maɗa, ɓadodiraɓe maɗa, jeyodiraɓe maɗa. Allahu tabaraka wa taala yamiriɓe ɗum ɗon, yamiriɓe kadi fasda bima tu'mar, feññin joni wota suuɗo hande kadi yaltin e kene ko yamiraɗa ɗo, ɗum woni oɗo da'wa ila tawhid, noddugol yimɓe ɓen faade tawhid on, ɗum woni noddugol yimɓe ɓen faade e julɗugol wona julɓe, mana noddugol tagi fo Allah on fuu rawni ɓawli arabe e ajami fi notagol oɗo islam, wura gurdam malal, maya male, nato e aljanna tabaraka wa taala yawmal qiyama.
ɓawo nelaɗo feññiningal ɗo nulal eɗen andi sattuno moƴƴa iyede ɓeɗo sahabaɓe lancede jawle maɓɓe raɗede e warede woɓɓe maɓɓe no ɗum tiɗum e hoore sahaba ɓen ha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri woɓɓe ɓe yo ɓe feru ɓe feri fergu aranu ɓe yahi habasha ɗum ko Ethiopie ɓe artoyi fahin hoyari ɓe feri kadi fergu ɗimmu fahin hoyari kono tawi on tuman kan tension wingil piggal ngal jaggu ngun ɗuytike sabu yoga e jomiraɓe cembe e doole arabe ɓe Qurayshiyankoɓe jaɓi islam hino jeeya e maɓɓe Umar bunil Khattab radiyallahu anhu ɓay tawi o jaɓi islam tawi ɗum ɗo okki e julɓe ɓen cembe joni ɓeeɗa arti kono ɓittende nden kaseraji e ngoygay on e piile ɗen e ɓittinanede nden ko wonno kon e hoore sahaba ɓen ɓe sakkitori hon ɗum ferugol kadi Makkatal Mukarrama ɓe ara Madina ɗo ndeɗo saare teddunde norɗinande waɗande barki ɓawo ɓeɗo sahaba ɓe feri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam iwtiroyi ɓawo feri ɓe hewti Madina ɗo eɗon geli ɓe jippori sengo Quba ɓe woni ɗon yeru balɗe ko ɓe woni ɗon kon ɓe seni ka saare Madina ɗo ndeɗo julirde ka woni ɗo ɓe mana laslire nden sengo yeeso ɗo seeɗa ɓe soodi ndin ɗon leydi ɓe darni galle maɓɓe ɗen ɓe waɗani sonnaɓe maɓɓe ɓen bele bonji maɓɓe ɗin awa joni ɓawo ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗo woni ko ɓe wuuri ɓawo ɓe girdi e yimɓe Makka duuɓi 10 tawi hoyari ɓe senike Madina ɗo tawi joni hoyi yimɓe Madina jaɓi dina kan nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe wuuri ɗo ko heddi kon e gurdam maɓɓe ɗan fi timmingol duuɓi 23 maɓɓe ɗan sallallahu alaihi wasallam awa siɓɓe tedduɓe woodi ko nelaɗo yewti fi ndeɗo saare Madina ɓe no jeeya e makuji maɓɓe kala heɓuɗo feere no mayira Madina ɗo yo waɗɗum kala heɓuɗo feere no hoɗira Madina ɗo yo waɗu ɗum Madina al Munawwara ndeɗo nokkure ko ɗe woni mahjaru rasuli sallallahu alaihi wasallam ko ɗo nelaɗo feruno seeni ndeɗo julirde ɗo ko ndeɗo woni julirde sakkitorde nde annabajo darni ko ndeɗo woni ko annabi meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallam woni ko darni awa ɓe maki fi Madina ɗo ɓe maki hoɗata Madina sina jon gumɗinal anyata Madina sina nafiqiyo yimɓe Madina ko yiɗeteɓe yimɓe Madina ko teddinteɓe ɓe maki sifa ɗin makuji ɗon kono mi howanay en tun oɗo maku maɓɓe ɗo Madina ɗo mo heɓi feere tawi ko ɗo mayata yo wakkilo o maya ɗo eɗon geli ko ɗo woni ko ɓe faati ɓe wattina guluje 110 e kunguɗi karamokoji ɓe goo guluje 110 ko wiyete 111,000 compagnon hino beli ka berɗe baqiɗo ka sengo nano kam woni sapporde ɗo julide nden ɗo wonande fewtuɗo qibla ɓen ɗon fof no beli ɗo ko ɗum waɗi baqi gardal ɗo kala wattinaɗo ɗo tawi ko aden tawhid mo shirkanta Allah wona o yawiɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sikke wo ala haray ko yimɓe aljanna o jeeya ɗum ɗon no noddi yo neɗɗo yiɗu argol Madina ɗo hino jeeya e ko yiɗinta neɗɗo fi ndeɗo saare Madina nder ndeɗo julirde almasjidu nabawi o wiyete kon hurum mayre on kon kala ka juuluɗa ɗo darnde wotere a juulay darɗe wulure mi mana a juulay darɗe wulure kala ka juuluɗa e hoore leydi Allah ni fiya heɓu baraji fotayɗi e darnde ma wotere nde juulɗa ɗo jaɓanaɗa ko ɓuri ndeɗo julirde wo ko ɓuri ndeɗo nokkure wo ko suudu Allah hormanteru ɗum Makka ɗum woni masjidul haram on Makka mo juuli Makka darde wotere o juulay darɗe guluje 100 kala ka o juuliri Abdallah fi yo heɓu baraji fotayɗi e nden darde ɗo so tawi o jaɓanama nde fi yo heɓu baraji fotayɗi e darde nde o juuli ka masjidu nabawi Madina ɗo o jaɓana o juulay darɗe wulure kala ka o juuli e adna Allah o yi ɗum ɗo kadi ko ɓural go kadi molanangal ko ɗum waɗi sengo Madina ɗo ko julirdaje ɗiɗi woni ko neɗɗo hani wattande haqqille muɗum o juuroɗe o hewta nde ɗo julide masjidu nabawi o juula e mayre yiru ko Allahu tabaraka taala moyani mo wo darde makko wotere baraji mum no fota e darɗe wulure ko juuli nokkugo ko wona ɗo
on tigi wattana haqqil kadi so hewti Madina ɗo hewtugol ka wiyete Quba ɗon masjid Quba nde ɗo nokkure ko nden ɗon woni awwalu masjidin ussisa ala taqwa no Allah wiri en non ko nde ɗo woni julidde adade darnede ka hoore leydi Allah ɗo e dow kulol Allah sabu ɗon gili masjidul haram on Makka nden wona merere ko malaikaɓe woni ko darnide arande lawol annabi Nuhu heɗintini nelaɓe annabaɓe heɗintini han Allahu tabaraka wa taala yamiri annabi Ibrahima e geɗal mum on Ismailu yoɓe arɓe wattitonde ɓe heɗintinonde ɓe yaltina sanamo e mayre ɓe yaltina majjere e mayre ɓe laɓɓinanande ɓe yimɓe jiyaɓe Allah yo Allah waɗen e maɓɓe Allah wi wa an tahhira baytiya littaifina wal akifina wa rukka'i sujud nden ɗo julide ɗe ganni ngal ɗon ɓural hinde jogiiɗo nden ngal ɗo ɓural si iwi e mayre ko nde ɗo nde masjidu nabawi ɗo darde ma wotere ɗo ko darde wulure woni ko eɓɓidirte walla hino ɓuri darde wulure moƴƴude si iwi e nde ɗo ko nde masjidu Quba Quba noon ko Madina ɗo ka woɗɗa hay seeɗa masjidu nabawi on ɗo nelaɗo ɓe jamɗi kisiwne muɗum maki mo laɓɓintinike ka bele bom mum bimana ka hotel mum ma ka werde mum ma ka jippori ɗon o immike o yahi Quba o juuli ka masjidu Quba ɗon darɗe ɗiɗi o wa'ay wa waɗɗo umra ɗum ɗo kadi kala hewtuɗo Madina ɗo o wattana haqqil e nde ɗo nokkure wiyetede Quba masjidu Quba o hewta ɗon o juuro nden juulide ɗon o juula ɗon haysi ko darɗe ɗiɗi ɓawo ɗum o arta noon o toppito waktuji makko ɗin ka masjidu nabawi ɗo fi heɓugol ɗi darajaji towɗi immorde e darde be hara hino ɓuri darde wulure ko on tigi juuli nokkugo ko wona ɗo ka bange belayiji ko wiyete genale ɗen kon haray on tigi wakkilo kadi o hewta Uhud sa hewti Uhud ɓe ɗo bappiraɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe annda hoore mako ɓe wonno asadul islam gayuri islam ɗin kaɓe sahimbina ɗon Uhud nyande nde hare mawnde hare nde Allahu tabaraka wa taala jarriɓoɗi julɓe ɓen sahaba ɓen wara capanɗe jeeɗiɗo goɗɗum sahaba wara Uhud ɗon bappa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maketeɓe Hamza ɓen hiɓe belna ɗon kamɓe oɗo as-safirul awwal premier ambassadeur jonka islam Mus'abun Umair hiɓe belna ɗon nokku ngutum capanɗe jeegoye goɗɗum e konguɗi karamokoɓe goo capanɗe jeeɗiɗo e konguɗi karamokoɓe goo hino waɗa ɗon e fos commune nokku ngutum eɗen andi ɓeɗo ko shuhada'u Uhud yannoɓe shahidi ɓen martirɓe ɓen nyande Uhud ɓe wattinanomo be teleren ka warira ɗon wonoyi duuɓi seeɗa e ɓawo duuɓi yawti ndiyam molana ɗan ari nokkure nden ko joolol waɗi wa parawol ndiyam ɗan ari irti genale ɗen fayda tawi waɗi duuɓi 4 ɓen sahaba ɓe sahimbinanoɓe ɓawo ndiyam ɗan irti genale maɓɓe ɗen yimɓe Madina ɓe yehi ƴewugol ɓe tawnomo be maɓɓe ƴiƴam muɗum ko barminano kon ka dagawal ngal ma ka conkewal ngal ma ka kaafa kan soppirnomo ɗon ƴiƴam ɗan hino fumporde wasiko joni dans quelques secondes bi on tigi wara tayle waɗi duuɓi 4 ɗum ɗon are e konngol Abdullah ibn Jabir on tuman ɓe mooɓi ɓeɗo sahabaɓe ɗon ɓe naɓi ɓe e nden nokkure howande ɗon ɓe waɗi ɓe ɗon e fos commune bimana e yenade wotere ɓe surri ɓe hewtugol ɗon duwano ɓeɗo weltanoɓe tawde ko ɓeɗo tindino ɗen caɗele arane ɗon ha enen islamu ɓuɓuɗo wawi hewtude yiɗaɓe ka wonki mum du'anoɓe manditanoɓe yiyanaɓe ngal ɗon ɓural ɗon wano woni noon ɓural ngal ko attiɓe ɓen jeeyi alfadlu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi aranɓe ɓen no jeeyi ɓural ngal haysi tawi sakkitiɓe ɓeydi moƴƴinde ɗum ɗon kadi no jeeya e hunde moƴƴere wonande neɗɗo hewtuɗo Madina ɗo tawa ko ziyara ka nder hajju ma ziyara ka nder umra hewtinimo Madina ɗo eɗon gandi Madina ɗo ala ɗo hay nokku ka hajje ala ɗo hay nokku ka umra waɗete nde ɗo nokkure ko nokkure ziyara ko nokkure juuretende ko yiɗande juurede fi on tigi heɓu nde ɗo moƴƴereji on tigi wattana haqqil ɓawo Uhud o hewta e ɗeɗo berɗe baqi ɗo wonande duhiɓe ɓen o gera o naata e sa'iji ɗi tawata berɗe ɗen hino uddita o du'ano ɓeɗo sahabaɓe guluje temdere goɗɗum mi wi on no beeli ɗo sonnaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam go no beeli ɗon on tigi du'ano ɓeɗo
o natira dambugal udditangal ngal ka natitte ɗon o yaltiroya ka yaltitte ɗon. Hara o natari e shirkuji ɗi yimɓe rondoto argol wiya ƴetta e leydi genale ɗen, ma argol wiya rukoto e genale ɗen, ma argol wiya kañum faabinoray nana faabinoray ɓen beliɓe ɗon tawde ko yimɓe moƴƴuɓe. Hara on tigi waɗari ɗum, on tigi natira salmingol yimɓe beliɓe ɓen ka galle gonga ɗon, o tasko o ndara genale ɗen, o anda ɓurɓe mo yeɗɗude ka dina hino waali ɗo wona kanko kadi ronkoyta mayde. Nelaɗo ɓe jam'i kisoni mum maki alquburu zuruha fa innaha tuzakkirukum al akhira, kaburuji ɗin juureɗi ɗi andintinayi on lakara. O yaltiroya ka yaltirte ɗon, ɓawo ɗum o hewta ka makko, o wara o duumo e waktuji ɗin embere ko wonta Madina ɗo ka nder julirde ɗo. Ɗum non woni gorko ma debbo. So tawi ɗon feƴƴi on tigi wattana haqqil ka babu salam argol ɗon, ngal damal ɗon woni aranal ngal, ko ngal ɗon woni ko yuloyi wuɗɗiroyi ɓaawo ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sayyidina Abubakar israɓe maɓɓe khalifa maɓɓe on, e sayyidina Umar amirul mu'minina on israɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kaɓe belna ɗon. Ko tawi on tigi natiri babu salam ga ko belaye nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam aɗo to hewtude, ɓaawo ɗum o hewta belaye sayyidina Abubakar on, ɓaawo ɗum o hewta belaye sayyidina Umar on. No joli ka bindi argol wiya assalamu alayka ya rasulallah, sotta hewta ka sayyidina Abubakar wattina ɗon wiya assalamu alayka ya khalifata rasulillah, ɓaawo ɗum on tigi feƴƴa ɗon o wara ka belaye sayyidina Umar o wiya assalamu alayka ya amiral mu'minin, o yaltoya. Ɗen janɗe ko yettono décorra ɗon, eɗin grillage ji, eɗin bindi ko windi ɗon, eɗin cuɗareji ɗon fuu ko teddingol ɓeɗo kohoɓe patron ɓe aranɓe ka dina. Ɗen janɗe ɗon argol wogo e maɓɓe no woɓɓe warrata non, ara nanga ɗe wuja e ɓandu mum, wuja ka yeeso. Wallahi ɗum ko bidiyaji, bal ko naɓay ɗum e shirkiyatiji. Faway on tigi tana molanaɗo ko janɗe ɗe wawana goɗɗo goɗɗum, ko janɗe ɗe ala ko ɗe ɓokki, ko addaɗe ɗon, ko itteteɗe ɗon kadi de neɓi wo seeɗa ɓe changeayde. Wona yon tigi yaw e memugol ɗum wuja e ɓandu mum, ma ara jogitoɗe hino du'o e dow majje faamina wonde ko ɓay himo jogiti ɗon, si du'a o hino jaabo. O ɗaɓɓa ɗon ko argol salmina patron on, salmina khalifa patron on, salmina amirul mu'minina on israɓe patron on sallallahu alayhi wa sallam yalta. Ɗum kadi on tigi heɓa e baraji molanaɗi, sabu mo juuri ke nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka belaye maɓɓe, o wawi wa juuriɗo ɓe sanga ɓe wuruno, mana o wawi wa yawɗo hiwriɓe ka maɓɓe sanga ɓe wuruno, sabu eɗon geli kamɓe oɗo spécificité ɓe jogimo ko wiyete oɗo khawas walla oɗo khususiya eɓe jogi ɗum kamɓe. Nani ɗum ɗo ko ɓural maɓɓe kamɓe, sa hewti ka maɓɓe ɗon kaɓe beli ɗon, ka belaye maɓɓe ɗon kaɓe faati ɗo, a wawi wa sa hewti ka maɓɓe sanga ɓe wuruno. No jeeya e ko on tigi wattanta haqqil kadi so ari Madina ɗo, ɗaɓɓugol rendez-vous on fi ka rawda. Eɗon geli rawdatu sharifa on, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ma bayna minbari wa qabri, e fillaygo ma bayna minbari wa bayti rawdatun min riyadil janna. Ɓe maki hakkunde minbar an on kaɓe darotonoɓe julna ɗon, kaɓe waɗayno ɗon khutba maɓɓe nokkurde no ɗon, minbarul asli on no ɗon, sa hewti a landike a holletemo. Minbar mo sayyidina Abubakar waɗno on tawi ɓe ami daragol batte ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam darotono ɗon hino ɗon. Minbar mo kadi mo dawla usmaniya on waɗno on kadi hino ɗon kadi, sa landike a hollete. On tigi wakkilo o nata ka rawda ɗon, o gera o heɓa rendez-vous ɗon, o hewta nden nokkure nde nelaɗo maaki wonde ko wendu e beeli aljanna. Haray ko sifa ɗiɗo neɗɗo arɗo Madina hani wattangol haqqil. Hara on tigi ararɗo e jindugol tun dara ponji, tiro photoji, yawra jolda, regga ka hotel, yahugol dara cuuɗi labaɗi, e yahugol dara jardin ji tamaroje, e sorugol e ley ponji tiro photoji. On tigi perda ɗiɗo moƴƴereji. Haray ko sabu ɗum ƴettiɗen konngol ngol ka bimbire ɗo, heɗen yewta ɗeɗo toɓɓe e bange fadailu zairil Madina, ɓure on neɗɗo juuriɗo Madina, mana nokkeli hanaɗi hewte ɗin. On mantanto en bo ko nde ɗo julirde annabijo sallam mawde Madina ɗo, on tigi wakkilo ha hewta e mayre, o juula farillaji ɗin ɗo, o waɗa naafe ɗen e mayre. Ɓawo ɗum o wakkilo hewta masjid Quba, o juuro nde ɗo julirde masjid Quba kadi, o windane baraji waɗɗo umra.
sengo belayiji ɗin o wakkilo o hewta Uhud o duwano ɓeɗo sahabaɓe 70 walla 70 goɗɗum beliɓe ɗon yannoɓe shahid ɓe ñande Uhud o duwanoɓe o heɓa nden moƴƴere ɗon o wakkilo kadi o hewta baqi ɗo o duwano ɓeɗo sahabaɓe guluje temdere goɗɗum sahaba ka beli hino jeeya maɓɓe hay sonnaɓe goo e sonnaɓe nelaɗo sallam o duwano ɓeɗo heɓa nden moƴƴere ɗon ɓawo ɗum o hewta ka belaye patron on annabijo on Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wonande duhi ɓen o gera o natira ka babu salam o ara hanka belaye ɗon o du'ano patron on o hikka ɗon khalifa on o hikka ɗon hombo amirul mu'minina on ɗum woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e Abubakar radiyallahu anhu e Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma o du'ano ɓeɗo o yalta o wakkilo moƴƴa o gera kadi ha heɓa rendez-vous ka rawda ar-rawdatu sharifa o nata ɗon o juula darɗe ɗiɗi tayyib e nder ko neɗɗo woni Madina kon ɗo hara o welsindaki jantagol inde Allah e hebbingol du'a e hebbingol du'aji e ɗo geli nde ɗo saare Madina ko saare teddunde ko ɗo patron on beli ko ɗo kadi ɓe patron ɓe ɓawo patron on kadi woni ko beli ko ɗo kadi woni ko départ islamu ƴetti départ muɗum on ko ɗo annabi sallam woni mahjar maɓɓe on ko ɗo ɓe fernoɓe seni ɓe ƴetti elan on tuman ɓe waɗi stratégie ji maɓɓe ɗin fi no ɓe sakitira dawa maɓɓe on ko immorde nde ɗo saare ko saare barkinade saare teddunde haray mi wattanayi en ɗon sukaɓe meɗen tawoɓe no jangude ɗo ɓen onon wonɓe ka duɗe ga woni wonɓe ka majlisiji woni wonɓe ka université ji wonɓe ka mahadiji mi tururi on sabi Allah kala wuruɗo Madina ɗo hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi nayyi duuɓi jowi himo e nder saare ɗo mi wiyarimo de fewno waktuji tawayɗi ɗin kaka université ji to juulete fana kono e wakkilo sanga o gayni kuurji makko ɗin yo wuggano haram on ɗo o juula ɗo farillaji makko ɗin o yiltito e rewtagol darsuji makko ɗin wota goɗɗo wonu ɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi jowi tawa o hewti ka haram ɗo wo ñande iidire ma ka sumaye ma o hewti ɗo wo ñande jumare nden wakkile siko seppugol si tawi goɗɗo wi jamia islamiya ma o yugol jamia kaza ara ɗo jamia fulana ara ɗo mamiɗo e duɗal kaariwal ɗo no woɗɗi ma paasi ɗin no ɗuuɗi mi heɓata ɗin yo anditi ɓe ferunoɓe Makka ari Madina ɗo yalti nde ɗo hare e marasi yehi daroyi Badri ari kadi e ley nange dari Uhud wara fi Allahu tabaraka wa taala an ko honɗum heɓuma fi Allah ko honɗum heɓilan wattanen haqqile ɗum kala ka baraji heɓoto waɗen ko Allah wi ko wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun haray en darike ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.